Watinda cha musese mwendwa muthingani wa munthini ngukethia na kuthocha nthini wa kilungu gitu cha Uiiti na ndi ndienda kwa muthingani wa munthi tuthiwa twinenea kindu kitawa heart failure kana kwa kikamba ni ilango iteukuna thakame undu violate na ndi kalipo nthini wa kilungu gitu na ndi ni na daktari witu mutaalamu wa mawauma konetie Ngoo na ndi kana usafiso yini mukethia na ndi muthocha. Karibu sana daktari Mutongohi. Asante. Mwendukisa kwani na ukethia ubo waku na watindata na kwani muima nitawadina mutindi mutua kuma Machakos Heart Evaluation Center titha tinena nyakondwa mawauma Ngoo kwitha itena Vinya. Nandi daktari ni chao kituma Ngoo yithiwa na kana yithiwa itena Vinya wa kukona thakame. Asante. Ni asia nienda kwamba kuelezea Ngoo kwitha itena Vinya kanete Ngoo kufaili Ngoo kwitha itena Vinya actually ni chao be ni kwitha Ngoo ya mundu ya letha yina Vinya wa ku contract kana thila ya squeeze you ya lotuma thakame mwini na Vinya usu wa letha in between 55% to 70 and above. Kuthila Ngoo ya mundu ya fail with ya o kateka kindu kitawa echocardiogram ila niyo ultrasound ya Ngoo tithi ya Ngoo isu yikuna less than 50% na ingi with ya 10 to 15%. 10 to 15% niyo contraction yayo kukethi Ngoo isu ndi na Vinya na betha types cia heart failure ila wewe Ngoo yaku yina thina ndo ingi with ya mese niwe Ngoo yakwa ndi na Vinya ni betha dilated cardiomyopathy pala Ngoo yaku nene mbimbu na yi mbimbu with ya ndi na Vinya I chamber cha Ngoo ni kinene na ndi na Vinya wa kuna thakame we call it dilated cardiomyopathy. Daktari kwa mbonga babu. Wasi Ngoo ni yimba. Ngoo ni yimba. Yimba uyo ni chao. Hallelujah. Undu naise la ingiving my presentation kila mundu Ngoo yake ya letha yana fist ya Ngoo ya Ngoo size ya Ngoo yakwa yana ngomie yakwa ku size ya Ngoo yaku my dear yana that fist yube evoka ukethia nundu wa itumina nundu wa mowa umana ta pressure ite control di valves ite ubinge kanesa pe mowa mengi matuma Ngoo yitha yina thina ituma iveili na ituma jimba na muno pressure ni ituma Ngoo jimba ya mo control wanesa ku one ulana asia type imwe ya heart failure ni dilated cardiomyopathy pala the heart chamber suka ikaneneva na Vinya wa Ngoo inineva withi abandu ba Ngoo yaku ikunenesa yina Vinya yika o ndu tuma thakame mwini nesa kwa isitumita dilated cardiomyopathy na no either nundu wa itumi mbingi either valves ina thina pressure tembi ite sa ingi unyuwoki ingi moka kwa sivitale ndika eko na lila o mundu kona kamwana kanini ka miaka 30 kawa yelo ketembea kaibe bakayemwa ila ndi kaili kugethene banyie batwe nangewa dimino thima ngondi the heart is weak dimukula kimwana nunyuza inambio nyane myaka yana saingi amimoki ni makwasa wani heart failure ila ito dilated cardiomyopathy lakini the good news is tathima eko twethia thina nusu yukwenda wasi akoita tene wethia wa mina kuthi ni wathi lakini nitungia ngai mubia we can treat lakini ndia si andu manyoke ndia si andu melekelelie methana thina wa pressure mai mekuitwa ndia si andu mongelekelo withie kilo nikingi ni obesity na mwini Ngoo yambia kwa overwhelm ikuthukuma so tumita dilated cardiomyopathy that's one type of heart failure ile ngitumita hypertensive cardiomyopathy. Hypertensive cardiomyopathy ni the heart muscles ambe ni the heart chamber ye nene you cardiomyopathy ya hypertension nundu wa pressure kwa yi ulu so many times na mundu ane nyanda wa ito control fully thilaneka echocardiogram ya mundu wa pressure ne the muscles make mema imbu ne the heart muscles si mbimbu na Ngoo isu yikuna mbola ni manyanundu wa pressure kwa yi ulu for a long time yuka ila Ngoo ikanoa ko uketha ni ya muscles na yako Vinya injection fraction yayo yinthi na ne mbimbu ko isitumita hypertensive cardiomyopathy isitumita ibingi pe ngitumita ischemic cardiomyopathy kana nundu wa kwitha arteries cia Ngoo
site utwa thakame nesa pe areas ya art muscles maso mango thakame te uthi ko unundu wake tumikeu be ina contractility ingo ndi contract ndina pinya ngale kwesu yango withi abinda kameko thibo ko istumita ischemic cardiomyopathy na muno either nundu wandu alamena thina wa artery disease na mena cholesterol deposition mikibani yo yango nani daktari utunengie saini imwe oisie kunywa ndu na tunenga ingi maybe mundu tusiaisie kuyandu maybe matatumia mbukita sam ni chao kingi kitona kwete uniwo kisikala o wau ukethia mundu nundu wa rheumatic disease hiyo ngita either na valvular disease ukethia mundu awa o ikua sore throat na ibandu bako itwa tonsils onesa sore throat nesa on time infection isu indecent yivi in the valves of the heart na yoka ya affect la valves ila miomongwiye yangoni mitral valve aortic valve tricuspid valve yoka ya affect those valves yituma na yongo evail nundu ndakame yisioka netina ndi uthinesa yikalaba wetindite bandu bakuthi mwene ko yambi otuma ngo yambi yakwikata kuneneba ko ona ikua ya kawaida yite nesa no yitonyo otuma uwathi na wango ni wanene ya sore throat aingi maitu ya tukwata tusemba tukosa ndawa ba chemistry kana wakasemba kwa ndawa ya ndeti na syrup utesi kana nithina wiba ukawo tumero setu kamumunya lozenges fix kingo kaluma nini zimwe zeje yita fix kingo kaluma it soothes the throat you can sore throat katena maundu maingi ka boya to this level pa ivina la wewe ta wina infection we ya sore throat yoka nuwa wina fever we mela matano we wo no need a course of antibiotic ne kwendivise mwedhu kesia this vitali daktari assess the level of infection the infection yene mbinge unenga antibiotics au nenge anti-inflammatory na painkillers ile itonyote there's ya kumya inflammation na there's ya kill the infection nikenda valves ya kusiango ika-affectiwe na mundu unyusa sikala kana ndo ama smokia sindo kivathukanio ni thaina thina utona kwete mathina ma kwithia ngoya kwite uthukumanisa munya sikale tha imantho atataka batena thina nundu thila wende ano nya sikale that smoke to mamiki ba yakuye tha itesawa na ndakame kuthetwa nyo make clots very easily and because of that we na issue ya ndakame kwemo flonesa miki bani na ti miki ba yango yoka ona ya kila bandu nundu ona yango ya affectika ya mauno ya affected ya kutwa ndakame kula kundu kungi kutheno affected ku munywa skala either ayi riski maundu maingi muno ona thina wa mabui kubeba kwa kuketha ni affected ku ona skala onayo ni affect ya na kuongela kilo kwingi na ni symptoms ila withia ni common view utona ya mundu weyithio yiwo tafadhali semba sipitali yukindu kimwe mundu wina heart failure niendo kunenga these symptoms mundu wina heart failure mbe ewa eino ametoke ukethia witembea ukewa wano ametoke number 2 withia ena kwimba kwa mau ukethia mau make ni maimbu angi ni mewa ebuyi usie na je yusoite ukethia ewa ebuyi usoite nzebeki ewa ena distension ewa tekwiwanza yumundu amuthembosu either still bena issue yake wokuma mwini bena retention and digestion system yake ingeta affected ingi angini methia mepepa metembe apa nini makanoa ukethia mepepa mayemwa mewa mebebo tekutileka yumundu kwiwa mebebo yitileka anandwa iloko mamusi waile omanda balatu usembete Machakos at center teba to tethesie twikaeko twike ECG tethia bena issue ya heart failure tubukie cardiology clinic cardiology wituo kya kuone manage wenesa na ndawa na wituo then depending na issue yako yes na ndakitali mundu wina heart failure atona ku live kana atona kuikala ibinda yana ata ena wogo asante beni amba kwamba kutangaza kana heart failure ni treatable woka sibitali tene wekwa echo wekwa ECG tamina opik thina ni heart failure na kila kikosi te heart failure tamenenji kukicorrect
Ketha for example to either win heart failure no ndo ani managed blood pressures siya manage wa to nenga ndawa siya kuongela ngoo Vinya siya kunya kiwumu ini. If you recover you live your life. Either there thina wa ni valves sina thina valves sisi ya correct we kwa surgery we kwa valves inginzeo si udhukumanesa you live no wikale maisha nanga iwa bangite wikale aingi bala tuvalukilayu na nienda nene ka mwethukizia na ketha bandu andika wi underline muwamina kwiwa ngoo yaku yina thina na wina heart failure kana ngoo ndi na Vinya tafadhali ndwaile kuweka ndawa utaungamirwe ni ndakitali aingi maisa ndawa na mabo amayeka maeka meisiokoka na masiokoka aingi withi akumatoga back is very hard they die kukela nonda kwikala thayo mwasa nywa ndawa cia ku faithfully ukawone ndakitali uka kliniki chako after every 6 months thimwa echo no thimwa ECG daktari assess progress ya recovery yako then you will live a normal life. Na daktari betha na age limit ila withia we affect andu mena miaka na kwa kubikiana ni asia wo ndina age limit nundu ni onakana kana asia iweke na thina wa valves na nundu athino si wa valves ketha na thina wa ngoo yako kwithete na Vinya kauti okana kasia iwe niona mundu mukongi wa miaka 20 unasia iye na amina kusia nundu wa after actually dina what is postpartum cardiomyopathy nundu wa after kusia undu ngoo strain iye etha na heart failure usitio mundu amuika nina mwana kiongi wa miaka 20 nundu wa kunyoki kwikala thayo te museo mya sindu isundhuku etha na heart failure lakini it is very common with the old age after the age of 50 and above nundu wa cholesterol, hypertension, stresses of life, maundu maingi ona mathinangi makaete thina wa ngoo kwikali kungama kwitha itena Vinya you old age and wala kunitha yi very common especially metha na arrhythmia problems angi with yango ina atrial fibrillation nundu wa prolonged kwitha na issue ya pressure untreated kwa nionasi ndi age limit lakini it is very common with the old na rare in children and in teenage. Na kwa andu ako nitono reversika ni maiti kama kabwa kliniki jako kwanza icha social na cardiology clinic you'll be very surprised nina muo wa miaka 102 nina muo wa 90 80s they come na imaboa kwanza aingi na siaba moka na wheelchair lakini review moka matembete first ndi uko kuitwe ila ukatukwambisia ndawa cia heart failure neza next clinic ile ukatembete na ni ukonya nokose they get well it is treatable ni sawa sawa na ni daktari ile twa kupozi ya mtu ambosemba uthi umone witu mukube wambe nikana tuciokithia musese tu thi watu yende ya kunena nisia uwu ni wewe no uko no uke na kliniki ukuitwe no icoka uicoka otembete kwa u no wisubie kana kati yanze ila sielite kana kwata Uiiti tene ni kana ufikie kwithwa uivwa oyu kana uivwa kwa mituki kwa oyu tombo sembo thi umone tuicokethia twithwa twikunikilo waguo. Ni na udo changi twende nene ya uwango kanela wethi yango itena Vinya na ndi twinanda kitali dina ula ni mutaalamu wa mango ni wetu ndio nene nisenake atusomethie akwelese musesia na yunenga kana yukwelesea kila utona kuiwa wina chokethia wina uwu ni kana ufikie kwithiwa naku uitetheka tukiake ni kilungu cha Uiiti na watu ba tukithia kana ni waitwa kwanzia ila ya ilete ndi daktari tuisonga nambe waweta kana uwu witha we common kwa mwaitu na waweta kana aingine moka na wheelchair na I actually no nasi kumatambi yakutha na cardiology clinic every twice per month ninonete awonete iwe baba makuetwe mawayetene malika makungangali na wheelchair indi yunyet kwa la moka dino moza wana wheelchair with their nimarikavit they are of age na numa miaka 80 90 mambio nyonda wana asuma temera katata ko with me mwani kutembea no kutio wao ni treatable
ndawa mundu anyanesa na nitungianga imu bya kwasia ni lasi sitayali kuteresa asia imoko dukasia isi inya waku nethi yaku ebu musi nikwithwe wawe yethina wa Ngoo na wasenda market andani no kilagwa ete tumusisi tethia ni thina wa Ngoo isi ya mino kwata Vinya your mom atatembea your babako atatembea niki nundu Ngoo itena Vinya maume ina Vinya moko me ina Vinya mwendwe ina Vinya kutwa mina kunenga Ngoo Vinya sindulengi siontheni ukwata Vinya na ndakitali kwatiania na symptoms sila watu na kana kose sila watu nenga cia kwecho huo wanene muno sinduilano matumia ni kwithiwa kwina leu ila isito na kwete kutuma Ngoo yithiwa itena Vinya ondu taisie cholesterol wiliwe na mauta maingi na overfeeding ukethia wongela kilo kingi o mana nisiku andu withia wiya no undu no saasia wiyo na ndu wanza na wiya ukaya late hours ukethia wiyo waya liwa buna kina wa yokoma you every metabolize you every liulota na atumika mwene tiwo starch la yondeta na atumika yako convert watu mauta ya stoi wa mwene kundiende na uvinga mikiba kuni batonyeka nyama choma kuya lumwingi ute unidi wiyo ti undivisible lakini yanesa breakfast ya lunch wiyo ya kila unidi ika exercise burn pivya mauta la excess with the ndwina excess part in the body then we don't wanna ko prevent wa kwete thina wa Ngoo ko fail na ni withitwe muno inene ayulwa leu kana andu kuya ila mate unidi leu kana kuya mauta maingi kwatiania na kuta we mutaalamu wa mawo mango mawo wa twase kalibu onde ni metha maeta we kana kosi mwini thio mauta kuya mauta maingi kuya liwe mauta maingi na kuya the wrong portions ukethia portion ila mwe unindi wa kita omenenga excess na yende anakuongela kilo uyende anaku increase in the fat obesity withi akitambi kiana hii witembia uyema na ndwe bandu walwa niki mauta ni maingi kimwene so the portion of food you eat actually kila wikala kilo isa mundu otindia sausage na chips lunch supper mundu su at risk pio 2 weeks ago I was in South Africa na kila kinandele mlina manye why the people out there ma affect ya muno what I noted is kule mwingi ni snacks ice cream cakes custard we know leu na kintu ya no yibona we know sapa pizza kwa mundu mu Africa actually that's an insult. Well, me and my husband tonight like in and recommend tunenga heart attack. Lakini that is their lifestyle. Na nala ni why COVID ina strike it muno the western country than the African country. Mwaitu wibaya waya makwasi na tuiso twake twa mboso. Kiasi na akoma kaba amaleko mi kute musungu waya pizza na akoma. That time I was in South Africa ninongelile kilo with no naturally ndio yangabuna lakini kindu kingu yani kindu kithuku nasi umwaile we they no kabani we are sorry I have to work hard to remove that excess toxins nundu kilameta leutile go diet means a lot ngaisa ngabu another mwana like akugedha na ndiani akibila nikini ile nundu ni the wrong food ikitostwe watu tafati ambazi yayo ndakijala endeneza na kiende na usi mikiba na kitali waweta mundu hiyo ayele umonini kwa tenia na kila musomete kana kila uona ni kana mundu ailite kuyama liwa ama ito kwa cha samonza thila we busy na batonyeka ayika exercise before bedtime with after you close of your daily exercise ayenesa morning breakfast let it be your main food saa inya itatu siabika utaite sapa leave it kula asubuhi kwa tayobune kunywa kiwo na mwana utinda unywa kanusa amonza ke nduyo yoyo kendo kanini actually like supper time dia leather your main food dia leather yi kwa chana saa monza na batondeka supper ya before 6 p.m. you live a very healthy life na woka muka we fresh waya muno wakoma ukoma uyewa wa muka unoete uthukumie uliusu wezo thiwa we muko yiwa tawi mutumbange wae unengie we a lot of work to metabolize that food when you are asleep
Nende tusiokethie banu nene ye maybe akaka na etu mundu atetheka kana kwatakana nutona kukwatwa ni uwo wa ngokwithiwa itena vinya ni chao kikosi yaki kwa akakanela matetheka. I would like to say in my theology, most municipalities have a lot of metabolic changes, na overworking of everything to manage kana kake ibuni. Na angine medana dina wa pressure kwa da yelo. Kwa angine nondo wa pressure kwa mbata during nondo wa hormonal changes. Pressure kwa da yelo, that body kwa da you have to act kudhuko mamunoni kenda supply organs. That overload ni tonyo tumachuke dewa. Lakini commonly with the angi pressure sio isi ambata na because of that mayoka maitha na issue ya the heart. Na ukethiwa ta wi mundu muka alafu ndwithiwa wina thino wa ngo ni utona ku transfer ya kwa kana aje kila kibondu thana vinya enough wa ka manage tukita boyo ngeya kutethesia umanage kwa the 9 months nundu mwi waku youth wa failure witethia kindu kibuni hata na nikiwithi yake sisi mbingi ya mundu wina thina wa ngo aingi ni maemea wani ni kutetheka inundu no need vinya wa kupushikana kau ku actually if patient yakwa na inake wa ina issue ya thina wa ngo aina thina wa valves na wethi ati nindi kumuplania ekwe surgery valves izu to repair na ngo yake yikwata vinya ayu doctor mu device enda kaitabe ginya twambo correct the heart but all of a sudden okakulani 4 months expectant na ina thina wa ngo. What we were able to tell to our device ni ku monitor to make sure dawa ila siwa manage the heart siebo to make sure ase ya facility na kila kindu na asiaka na normal na after that later so correct wango to amwiko surgery kwa umundu amututie anga ila tutatonya lakini ni risk ye ulumuno awe wengine matonyo push na they don't make it kwa uni tu encourage amundu na thinango akamenenjiwa before and after. No yoko vika bandu tona kwika kana mundu no akwatekana through CS ena thina wango. Why not? If the last CS ya become you as the doctors on the practice ni mawe ya ukethia ni no mpaka mawe the life of the patient na yakana kuno mpaka daktari balance very well muo ethanda tonyo push the only other option ni kumnyakana kau na general anesthesia ile kutumika either na yoje very safe for the patient kuni ba they happen a critical thinking ya the obsgina mwenye anafanya hiyo kazi na after delivery management ya musu CS ni yekawa depending on many factors. Sawa na ndi ni kwatia kalamu imbene ni mwasome thio kindu nundu no itha ukoti yebwiti na makendo manyambe yange na ndi dakitale tusiokethie kwa prevention measures kana undu utona kusie ya uwo wa kwithiwa ngo itena vinya no utona kusie na itha no usie utona kusie yata uwo wa ngo kwithiwa itena vinya no usiewe namba 1 maintain your normal weight obesity tuole kilo ika exercise avoid alcoholism maondola matumango ifelita unyuoke avoid kunywa uki avoid sikala unywa sikala olanga kila kingi pressure yetha ye control iwe kila kingi in case daktari ona signs si akana ngono ifeli na ikwambia ndawa nywa ndawa faithfully ta ukoiwa withie winywa ndawa toiba wakunywa ndawa nundu thila wanywa ndawa faithfully you recover no yekala nesa na yema so fail fully ndu benda wasia utie andika fail whether that one signs ya kana no fail there is management ko we no wanda wasia usi andika bikie ku fail na no watie kana ona wewe wa tawabwa ni walete kwithio yende ya kunywa ndawa yo kunywa ndawa isi athela walete kushoka check up kana isi athela nuni wa aje ndawa sia pressure na sia heart failure ti antibiotic na ti painkiller aiwikila wa nyandosi ya antibiotic ya menyeta ya thela ni wa mino nywa ndawa kana wa nywa pana ndo wo wa thela ni waeka ndawa cia ngo ku fail ni lifetime medication ni ndo tungilela ka nundu awa maingi education wakwa mundu akuwe unanyisa ndawa cia ngo na aeka asioke wa kumuita tumutunge itha na mwingi onangi ni makusa tunalala soka back to normal kuwambiwa ndawa cia ngo undu ni failiye ndwa ile kuweka eka daktari akuungamisi
sawa sawa na ni musese ni kwatia ni wake wakawi swe point important ni we wa misisitiza mbele ni challenge ni vitu achoba ukesona muwoki kwani waekie wene sai waekie na yunundu nwekie niwambie igwa naye uigwa in disappointment na ndawa imondo inyusa nini wathayu wake wonde kana nibika abandu mukona bala wabika ande yate itayupe alama ethe na atfeel anundu wako itabana kusia asu mabo wapi na mayeko nyandawa makabo wapi na tuibika abantu imonga mezendawa na tu keep monitoring yona ndawa waeka waile kwikala after every 6 months ukathimwa eko ukasiwa kanango ya kuje na Vinya na yithukumata after every year make sure you come nduwe ko nyanda wano ikala makuthuni we so kakula tuye mwani obeba so kuyamwe my lifetime especially ako with yake lakini atumite Ngoo ifaili nikitumi kitaiteka nikitumi kinata itwase mkwetha na atrial fibrillation ika cause to Mount Tasu or age related hypertension you as no bakatu manenge ndawa continuously tuteutia lakini nisi anti-just yawa tiuke kala musie ukajusa ondawa na nduma na icha ukiende ni waele ukatoka sisia na tuya just accordingly. Nende daktari Leonanda tika sito sitia leti mbodhokyo nienda wamboneni ya musia wa wowo wango etena Vinya umutavyo kendo kimu kuma ila wambi yotho kuma uona ni important muno mwithukisia akenda kumanya mwithukisia wakwa Ngoo yaku itena Vinya wona wambia kuimba mau na mwi waku itena Vinya na wambia kuwa mibebo yitila nina ukulia kwa ndaia uka otomanthe nituika kindu kita wa echocardiogram tweka eko nitumanya yina thina mau palete na Vinya na twikunenga ndawa na nubwa dukabange ni wawe uloka kwenucha wokaba Vinya ni wangai nitu reverse no ibwa no yikala thayo muima na thayo museo ni sawa sawa na ndi no manenge namba ya kwa logo either ayenda kubikia asandi mwithukisia wakwa ni asiana isinda wa Dina Mutindi wa Motua kuma Machakos Art Evaluation Center ilayo baba kubina mbomani AIC Machakos Art Evaluation Center ti committed kusisia mathina mango na kumaita itithana clinic cha cardiology twice a month na namba yakwa ya simu ni 0717 805507 0717 805507 wangu nia ningutethia na ningubukia clinic na nuka tuthime eko tuthime ECG na tuikoita asanti kwa masamaku fa Mutongoi TV nani mube mwana kwa lamwa kwa tenia na kwa ndini wa kilungu kito cha Uiiti nani umundi twanene ya ibinda ila withia Ngoo yaku etena Vinya kana ila itawa heart failure ni kwa te wasomethwa na wamanya maundu kivathukanio matona kuete na undu tona kwisia luka kwa tweni wauo na ndi nyenyi tawa masi wa kitakaniro kwa oyu otionesa tukomane ingi tunene wauwa kana tubikie kuthwa tunene uwila mekiva nayo yabikia kuthwa igeka kuthukuma kwa oyu tionesa